abagore beitu Shiba na Kenneth mko wanjye tumusime amarange cyakunda bene kirenzi ba reverandi ba kanonizo be kanisa abamba government abashagure bakamabekeji omukaikuru Kereni abayombo mukamasimwe mnonga mwebare n'ekivugo nare na kanoni rwitsa yashemerwa mwebare mnonga mbwenu Shiba na Kenneth mukurike mnonga mukurike kucwamu kurugomu embere murumu kwinduka omwami no mucyara cyakunda na tumusime mukurike muterera hango mungaro mukurike mnonga kwinjira akishikanye bene kirenzi bebembirwe ya Tanzania yani muhwezi aboro kurebona abantu batabana bangi nobu nani ngata muntu bevugiye nabo nibakimanye muntu batekwa kwevuga nandya mwebare kunde keji kuyija kuronda mu mukazi mbwenu ubunanda hariya nani nyebuza side y'indaze mu kwa speech kungeri izoba ndio wacyakunda kanoni ka mishani yagira ngo namukundira ombitebina omukaikuru hamurera umugenzi wa Ntayomba cyamajanga na Kereni ategine fuzi yitu kandi tumusime ngana mugambira hari ubuginyi namukutuma ukine mishango toka muretaga kagira nti ujo ndetere cyakunda abo kuba abar kumumanya bamumanya tinkuja kubgarikira mwa konka ugu nefuzi yitu kandi tumukunda munonga aba bashijaba nabatabana banje kuruga shana rwa Charles ugurwa Charles oguno no kabaterine bitaba bandi bona ba muhwezi ba karamzi ba rusania abone batabana banje so mwebare mnonga ishoko mwana Kenneth bitara ishoko mwana akar mutabani wa berondera yazara kamayo na kumuza kunkishebo yafa yabatsaga bari abana so ubufuzi tuburukwita atoru rwito kunyeta kubi so abana n'abashayija nimbateraho akayije mu office yanjye na muramuwe
wikirifu aina munyanya aho so abaneke hurire tumusimo humure na cyakunda ataba n'abantu bahurira aba bukure baba ana habura makivuga uko ngati ebintu byaterera so cyakunda nubo buzari bunyine nawe nyine nkuru akari tatenga zo kuzaro na tata yosi ya Rwanda yomba akari mari mikiti no murero wakitengura aha kereni no mureba umukekuru wanjye so taine cyamajanga umbuzare nkanda mukuruwe so taine okubar kubasa kuba aba bana shana nimi ya kisasi konkana ine kafuhi aba n'abantu batebekaine mbwenu obushwere inza kubagambira kacyo abushwere nakisemo hehe myaka 3 na bwetu nejane kibamba cyanjye mukama abakazi na emerere murebe bamweta kanoni umukanisa murebe mumpe maxi emyaka yi 80 naba b'imyaka 10 hati ntu epimamu so mbwenu obushwere nkana bugambirije abugenyi bwa mumpeire wabona hingiro obushwere tichome yani mpuraba kugira iwe ugendo hazo jorebi bona shi ekyome nicyo zamu bakagira ngo ukashobye icyo kayito muntu bagende bahanike ningo kaiba emyaka 20 ryeyo obushwere no businge obushwere tichome obushwere no kushemerwa Kenneth obushwere no kushemerwa arohe bintu bina ibintani ngambira abantu ebyo tashemerera gukora wana ngo bushwere bugumeho number 1 communication yuno mukazi wawe namba n'icyo bari kushwerera no kuzara konke cya kabiri no kugira company so company wote ari kugibasa kugamba nanjye ndutaho umuntu hamwe deno ubushwere burere namba ya kabiri dino kumanya nyongani ngira nkwagire mwedi no kushoma okutera bakazi kwahwaho namba ya kabiri no kutera umukazi wawe anye watera umwana wanje nindeko kuzaruzira bankome nabo bashwere nabakimanya ngwaho tarukucwekana sawaho no basa kukore bini no basa kuraruka konka wamutera ruzira n'amantwara ikintu kimayise kintu kubasa gukora bakantwara ruzira so ubushwereti turukutera nende za hati tubakizitera so Kenneth nyo byanjye buhurure dore mutabana wanjye konka nyo byanjye buhurure namba ya kana abantu omusheija Kenneth imukokore imukozo munsokore omusheija providinga omusheija areta ibyo kukozo mukaye ugono beto omusheija gorko tani omusheija no shtama then shiba ni jana abireta konka ne wotari kubasa shiba na abireta abireti konka principal responsibility y'omusheija is provision note kwa kuhereza ibintu eka yawe ebyere kwetenga konka tor kuzumbaro okazinywerayo okojo nontera nesindu notera umwana wanjye no we tikiri kubasaka namba ya muheru yebye mbye kuteka tyago nbita ushwere omukazi tumukazi wa community umurujungu no baketa
marriage intoxication omukazi no muramukazi no wa Nyinazara no wa Resania no wa Karamzi no wa Michael omukazi obushwere tumusiime obushwere ni union y'abantu abo kandi ibindi kugamba bibitsira amakaga gahata agagarufa abo kwa bana bashomere ubwo mushikina ama rights ze Kenneth na Manyezi so tukiri kumanyisa ngo ayanje ababo nga ni gukorkuzayo no wabihano torko basa kwanga abakushoyira bakwizire kushabo wanyu konka hagira hitwagumana tukoma so that there is life, there is happiness, hariho privacy hagati ya Kenneth na Shiba. Obushwere twamanye ebyo obushwere no baburungi no hase rwarahanga nebyo rahanga bahereza obushwere burungi banamwe tumusime yabare koro burungi burungi na cyakunda mwe kitinisa muterere tumusime mu ngaro n'obugenyi burungi mwebare mnonga rahanga bahereza omugisha tumusime ndetera cyakunda ibintu kwenda kumutetsa tukubimanye ni ondetere cyakunda imwe bana mwe nyewe na Babura ntuje kubahetetsa ntobahereze nte mu Rwanda.